Iti last Sunday, kata nadalyo, the commitment may isang follower ni Jesus Christ. Kata importante lang unay, the commitment tayo. Kata saan tayo tuloy, may panggap iti following Jesus. Kata ituloy tayo pa, iti hantay manilipas, iti 1 Thessalonians, tapos malipas tayo. 1 Thessalonians chapter 5, verse 22, hingga na 28. Pati makat yung Bible yun, kata dawatan mo, ada timang biro kadagos ko pakibasa. 1 Thessalonians chapter 5 verses 22 hanggang 28. Abstain from every form of evil. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, he will surely do it. Brothers, pray for us. Greet all the brothers with a holy kiss. I put you under an oath before the Lord to have this letter read to all the brothers. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Iti time mi, di na kami di young people idi. At uso-uso ti surat. Nung tata, awantan, hanga mo ti young people ti surat iti daluma. Sa balik ti araminan data, pinigdutan. Pino, sa pasti. Swipe. So, diyan araminan da. Kat iti time ni Apostle po, kat nagsurat, at nagijay gagayom na, diyan Thessalonians. Kat iso ti mahana ka nagkamali kat Thessalonians, the first church na founded by Paul. So nga Thessalonians kat nasidig na unay jay rek na ni Apostle Paul. So nga talagang ay na unay dagi jay taga Thessalonica nga namati. Kato iti mamaud udi iti surat na kasapulan mo nga ay pakadan ni Apostle Paul. Nung na kayo kata adati close friend yo kat agpakada kayo kat anyatirik nayo. Narigan nga baga nga goodbye friend. Mapaling kata makitugot ka sa lino sa pagtanan na kuma. Kas jay ni Apostle Paul talaga nga narigat nga agpakada kadagi jay Thessalonians. Yung kasapulan nga agpakada iso na sa balimot ti ada pati papanan na nga ibabaonan ni Apo Diyos din pa na. So nga agpakada ni so na. Ngayon ti surat na, ti panagpakada na kat sa balit ti style na. So dahil ti maudi nga mensahe, ti agpakada leader. So kitaan tayo, ano anya ti mensahe na, iti last part iti surat na. Tanda pa iti buong surat na. I-review tayo pa yung amin ni Jay. No, isa-marais tayo lagi Jay insang surat na iti para ka lagi Jay Thessalonian believers kati chapter 1 ti kasalasamarin na kati bagbaga nga agyaman launay kani Apo Dios para kada kayo. Nakita niya po sa Paul Jay life lagi Jay namati Jay Thessalonians kata grabe ti panagyaman na iti biyag nga inaramid lagi Jay taga Thessalonica. No ada ti friend tayo nagpintas man no agyaman tayo kani Apo Dios para kadagi jay friends tayo. Tapos sa chapter 2 at imbaga natin yung panag-ayat na jay grabe nga love na para kadagi jay namati jay Thessalonians. Ni Apostle Paul kung talaga nga panunutan na nga dagi jay namati jay talaga nga napatigdala unay kani Apo Dios isang oray kin ko anak napatigdala unay. Talagang sa iwan damdam ng Paul talagang nung mabigyan pa bakat ka kinataynan nung mabalin pa bakat han po nga panawan dagi jay namati jay Thessalonians kati jay verse chapter 3 dakal ti panangisakit ko kada kayo dakal ti concern ni Apostle Paul kadagi jay Thessalonians kadagi tayo dalawa mga namati jay Thessalonica kato kasala umad adayuda jay panang-awat da iti scriptures kata sumag sa bali. Iso nga dapat ti concern na iso nga jay chapter 4 kata insur 1 na isuda.
This chapter 4 kata ada the instructions nga inaramid na nga para kadagi jay namati kat naadan tayo idi the instructions na no jay chapter 4 kata imbaga na jay dapat panagbiag da, dapat malinis da iti panagbiag da, lalo iti sexual life. Panana kata itatanga tiempo kata talaga narugi tararami din dagiti tao dito lubong. Isa da kayo nga namati kani Jesus Christ dito sa Thessalonians da kayo nga taga iti sa kata nalinis kayo kuma. So dito iti pagbayan ni Apostle Paul kat iti chapter 5 kata in-encourage na ida. Nangtod ni Apostle Paul iti encouragement kadagi jay Thessalonians kata nagado ti ibaga na nga encouragement na nga arami dunda. Kas kuma iti naragsak kayo pa mga kanayon. So, piyana na po Diyos, din sakit po ni Ulay. Kahit niya po Diyos, nga tayo pag naragsak na kanayon. Bawal ko nakasimamot niya. Talaga, kahit niya po Diyos nga pinamati, naragsak na. Tapos ito verse 17, wala na hanyo ka mga isang na kararag niya po Diyos. So, adat instruction na encouragement na life ni may na namati, dapat kanayon nga kararag. Panunutan na kanayon nga maki-communicate ka niya po Diyos. Iti onos iti panagbiag na. Tapos iti verse 18 para na hanyo ka mga libayan nga agyaman ka niya po Diyos. Niya po Diyos kata awan ti pagkamalian na niya po Diyos kat amin nga aramidon na kata pagsayatan tayo nga anak na. So agyaman kayo nga kanayon ka niya po Diyos para na. Kat iti last part iti chapter 5 so di kita tayo. Ano yung dyan nabanor, no, napatiglaunay panagpakhada ni Apostle Paul kadagi namati dyan Thessalonians. Iso nga, tinaramid na kata, nagsurat iso na, akas gayam. Ti panang-awag ni Apostle Paul kadagi dyan namati dyan Thessalonica, kat gagayam na isuda. Tapos, han lang nga gayam, doon ka close friend na, asidid nga gayam na. So, iso ti kayo niya po Diyos nga maadah ko itibiyag kamay sa kada tayo nga anak niya po Diyos nga agbalin tayo pa mga friends together. Tapos maging close friend tayo pa kasi iti relationship niya po Apostle Paul kadagi dyan namati dyan Thessalonica. Mabalin dyan? Mabalin nga waganda nga gayon yun. Ang gagayon tayo, hana ya? Kasakan niya Apostle Paul kadagi dyan namati dyan, ang gagayon da. So, dagito ay kata encouragement kada tayo nga amin tayo nga namati kini Jesus Christ, amin tayo nga membro amin tayo nga agdaydayan kini Apo Dios kata maawagan nga agagayam. Iti panagayam, iti panakigayam ni Apostle Paul kadagiti sa Thessalonians, iti agpakada iso na kat ada ti mensahe na kat linawon ti surat na kat dagito ida. The first nga nila ti surat na, dito yung last part kat jay may panggap kina faithful niya po Diyos. So imbis nga ibaga na goodbye friends, manana kata nang tag-iso na iti mensahe may panggap niya po Diyos. Imbaga na nga niya po Diyos kat faithful. Niya po Diyos kat napudno, nawanay kada tayo. Napudno niya po Diyos kada kayo mataga Thessalonica. Niya pa na in verse 24, verse 23-24, manana, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. The one who calls you is faithful. Niya po Diyos, anang ayam kada kayo. Niya po Diyos, anang ayam kada kayo, maging tatao na kat faithful. Napudno niya po Diyos. Kasano ito pinapudno niya po Diyos? Panana, binasakatay. Now, may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Panunutan tayo, kanayon nga ibagbagan niya po Diyos. Ano niya po Paul, may panggap niya po Diyos. Ano niya po Diyos kat Diyos ti Ornos, Diyos ti Anos, with patience, ken Diyos ti Panakapnak. Amin dagito kat mga ibagbagay kat kina-faithful niya po Diyos. Niya po Diyos kat han nga Diyos iti confusion. Niya po Diyos kat naornos nga kanayon. So nga kahit na nga dagito tatao na kat naornos. Kahit na nga ibaga nga tayo nga tatao na kat naornos mo lang. Kaya po Diyos tayo kat naornos no.
narnos matlang. Tapos niya po Diyos kata naanos iso na. Adroga ide imbaon na ni Jesus Christ kat nagbalin na tao, inanusan na ti ugali ti tao. Oray agduma-duma ti ugali ti tao, inanusan na. Oray ide pinasaktan da iso na. Talaga nga narigat kastada kanya po Isos, inanusan na. Tapos manipod hindi pa lang, damo nga nagbasol ti tao kat yung pakita niya po Diyos, ti anos na kada tayo ng tao. Ang hingga na tata, niya po Diyos hanang kayat nga ada ti maysa nga madusa, hindi pakadusaan nga awan magpatingaan na. Dahil kaanos niya po Diyos. Tapos panakap na, niya po Diyos kat niya po Diyos kat haan nga selfish. Niya po Diyos talaga nga hindi intad na, di anak na talaga intad na hana nga inimutan. Takayat na kadatay tamasalakan. So, niya po Diyos haan nga darasudos. Numaming saan pala tayo kasala mabayan na nga gunay niya po Diyos. No da tayo, pala tayo, kahit tayo nga dagos pa mga maramid. No ada tidawatan tayo, kahit tayo nga dagos pa maramid. Ngam niya po Diyos haan nga Jesus na talaga nga anusan na, talaga nga makontento iso na, iti time nga inaramid na. Tapos, so, dapdal ti compassion niya po Diyos, kadagiti tatao na. Katayo nga tatao niya po Diyos, talaga nga isakit na tayo. Kuna na ba eh? May dubli nga, ti panakatay ni Kristo, idaton ng itiwangat niya po Diyos. Diyos Ama iti baso. Hindi nagayos nga iti dara niya po Kristo, napnap niya po Diyos. At dito iti makipakita iti ayat na kada tayo, makipakita iti anos na kada tayo, makipakita iti panakapnat na iti ipapatay ni Kristo para kada tayo nga katao na. Iti verse 23, ada pa iti kararag na ngayon nga magipakita iti kina-faithful niya po Diyos. Last part, iti surat niya po Apostle Paul kat may isa nga kararag, kat may isa nga blessing. Kat iti kararag na, kat ito eh. Iti verse 23. Imprudent tayo mga ta, imprudent tayo mga iya kararag to. May God Himself sanctify you entirely. Tapos, may God Himself preserve you completely. And may God Himself receive you blamelessly. Pala niya ako sa ulpunti kararag na, niya ako Diyos kumati mangilisi kada kayo, itibaso. Complete na, entirely. Amin nga pati itibiyagyo. So, ang pala na, iti body, soul, and spirit, kata talaga nga mailisi ko mailisi kayo ko iti baso. Sanctify you. Tapos ko na may God Himself preserve you completely. Hindi alin na pa Jesus dito ilubong, kata dagiti tatao na, kata ko na para dagiti tatao na. Kahit mo ako Jesus, agkararang kami kanya po Diyos na ikatan na, dagiti han nga namati, tapno da kami lang nga namati, agbiag dito ilubong. Wala niya, hangin ni kanya po Diyos dagiti han nga namati. Ngam, nailaot na kailangan. Ngam, kahit niya po Diyos, kahit niya po Jesus nga ibagan to'y kata, kahit na nga i-preserve nga, haan na nga makontaminate iti baso. Madi niya po Diyos nga dagiti namati, tingkuha na tayo nga nagbalik nga anak na kata maging contaminated by sin. Kaya po na, may God Himself receive you blamelessly. So ano, may niya po si Kristo kata, awatan na tayo, nga awan di pagkurangan na. Imagine niyo, no sumangon tayo kina po sa Kristo, no may nga aldaw. Kata sumangon tayo kata kitaan na da kayo, kitaan natin may sa kada tayo nga blamelessly, awan di pagkurangan na. Da tayo kata awanan di baso tayo. Tapos han na tayo nga umtan niya po Diyos ta nagpasan diyo na po Diyos iti baso di pa nakatayo ni Kristo. Tapos malinis tayo, kaya po nilinisan na tayo, hindi na tayo ni Kristo lang sa cross. Ano tirik na tayo nga, sumangog kanya po Diyos. Kaya po nagpintas tayo nga, kikitaan na. Ragsak niya.
naragsak tayo nga sumamo kanya ako Diyos kaputa amo tayo nga nalpason jay nalpason nga nilipisan na tayo niya ako Diyos baban ka ni Kristo. May kadwa nga linaon ti surat na ti umuna kat ti kina faithful niya ako Diyos ket may kadwa kat ti kina loyal digiti friends. No, kaya agayam kat loyal iti maysa kan maysa kat nagpintas nga ulidan iti maysa nga agayam. Kas kumakan ni David ken ni Jonathan. No kahit nga basahan ti life ti good friends kat basahan niyo the life ni Jonathan ken ni David. Ti friendship da kat may pakita nga loyal da iti maysa kan maysa. Ni David ti imbagan niya po Dios nga agbalin nga ari iti Israel. Oray ni Jonathan kat iso ti anak ti ari iti DJ nga timpo kata haan nga haan nga imbaga nga atang haan nga siya tayo bali nga ari kat siya ti anak ti ari ibagbaga na nga no niya ti imbaga na Diyos kata ni David lang tatay ari oray no friend pa iso ti friend ko anak nga ang imon nga iso ti bali nga ari jay ko ba ti maging loyal ti maysa ken maysa kada tayo loyal tayo iti friendship tayo amin tapno iti kasta kata loyal tayo kanya ko is Kristo nga ako tayo. So ada ti instruction niya po Diyos para iti agagayam. Iti verse 25 hanggang 27, ito iti kunana. Brothers, pray for us. Greet all brothers with a holy kiss. I charge you before the Lord to have this letter read to all the brothers. The first na pala ni Apostle Paul, ikararagandak. Kapunta friend dak ikararagandak. Panonotin nyo kadi. Ni Apostle Paul kata nabigsan ti pamati na kanya ako Diyos. Iso kata mabigbig ang missionary. Iso kata talagang dakal ti panagtalat na kanya ako Diyos. Ngam dewatan na kadagiti friends na ikararagandak. Kahit na nga saman, ititunggal may sakada tayo, kasapulan tayo ti kararag ti may sa. So han nga may bus ti kararagan tayo. So mano tayo amin. So sa gaisa siguro no October 5 kararagnak ni Manong Aris, October 6 kararagnak ni Manong Yanas. Agin na mako han nga may bus niya ag sublimanan no nalpas jay na ubi. Takat nga sa kata kahit na at kinararag tayo. Tano kanayon tayo magkararag itong gamay sa kada tayo. No ikararagan tayo ti may sa kata kubig sa tayo. Jay power niya po Diyos kung agres kada tayo. Ti kararag kata iso ti imbaga niya po Diyos nga aramidin tayo tapno pumigsa ti maysa tapno agres ti power niya po Diyos. Isa kasapulan na unay ti kararag iti maysa. Tapos iti may kadwan ko na dapat ipagita dati ayat da iti maysa. Para na dyan kata greet one another with a holy kiss. Namahan tayo mag-practice right ti greetings iti kissing. Han practice tayo mag-practice. Practice tayo kata practice tayo mag-greet tayo. Mangkapit. Pada tayo mali Ito daw ba cheek hands. Nagtata para tayo bawal cheek hands. So nga ibagbaga dyan katagpaw ka ora nga no greetings kata iso ti aramidin tayo ngam ti kahit nga ibagay ije gayam kata kahit nga ipakita na ada pamati maipakita tayo pamati pag panag-ayat tayo ti maysa kapunta ipatig tayo isuda ti maysa nga believers maysa nga anak niya po Diyos napatigda iti sangalan niya po Diyos isa nga napatigda mo kada tayo naadon tayo hindi nga ti namati ni Jesus Christ kata mayari iti party iti bagi ni Kristo. Ano bagi tayo kata ada ti connection ti maysa kada tayo, kaya tanda tayo kat party iti bagi ni Kristo. So ngay ipakita tayo, ti ayat tayo ni tunggal maysa. Tapos denggan dia ti bagati kakaduada. Iti verse 27. Kuna na kat ito kuna na verse 27. I charge you before the Lord to have this letter read to all the brothers. So kahit nga, jay surat na kata, ipabasa dapat, ijay na mga namati. Kata, no, iso na kata friends da, tingin dapat, no, yan ibagana.
So, amin dagito ikat mga ipakita nga agad the responsibility ti maysa nga i-share na naawatan da nga sa sao niya po Diyos kadagiti kakadwata kadagiti kakabsat da nga namati kini Jesus Christ. No, kita tayo dagito yung responsibility ti maysa nga believer. Responsibility. Ti kararag narigat nga responsibility dito eh. Nalakanay baga, narigat nga maaramid. Kanaya? Mga minsan pa na ikanaragan ka. No lampas ngayon magamit at nalipatan mo, ano nga yung kararagan. So naligat nga maramit, oray no amo tayo nga nalakang ibagat. Ngayon tayo kung nagpintas nga responsibilidad, di ba isang anak niya ko Diyos nga pagkikinararagdan. Tapos ang iinayat da, gan maibagat tayo mo, di mensahe nga ito niya ko Diyos yung mensahe na para ito maisa kung maisa. I-share tayo magkadagwala. So nagpuntas na ito yung mensahe niya po Diyos kada ito loyal friends, lagi ito napudno nga agagayam. So no, napudno tayo nga agagayam, dito ito aramidon tayo. Panonood tayo na unay, nga kikinararag, tapos ag-iinayat kan ag-i-share itong gamay sa iti sa sao niya po Diyos, nung mensahe niya po Diyos nga naawat tayo. Tapos yung may ikatlo nga nilaon, tisorat na, yung last part, kat ti parabor, asaan ang patingga. No, grace niya po Diyos nga han nga sumagdang, talagang tuloy-tuloy. As la dyan imbaga ngayon ni Jeremiah, Lamentations chapter 3, verse 22, nga pananakat every morning, hanggang patingga, hangayon, ayat niya po Diyos, hanggang patingga, parabor na. Ti parabor nato jay palangtad niya po Diyos iti hantay nga bagay nga awaton. Dagi jay banbanag nga inted niya po Diyos kanit tayo nga hantay nga bagay nga awaton ta managbasol tayo nga nga inted niya po Diyos jay. Iti chapter 1 verse 1 dito iti kunana. Grace to you and peace from God our Father in the Lord Jesus Christ. So inusar ni Apostle Paul iti greetings na nga grace to you and peace from God our Father in the Lord Jesus Christ. So diya kasi na tanda ka maada ka na kayo. Ito last part mo iti verse 28 pa na the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Diya kasi no diya parabor niya po Diyos niya po Kristo kat maada kumakada kayo. So, han sumagdang ti parabor niya po Diyos. Oray tata. Talaga nga, laklak-amin tayo ti parabor niya po Diyos. Nga oray no han tayo nga deserve nga maala jay parabor niya po Diyos. So, dito sakop nga makikita dito ay surat niya po sa Paul pananakat sakop ti parabor no ni grace ti niya po Diyos at ti favor na talaga nga pinaburan na tayo niya po Diyos orayahan tayo nga mapaboran ko ma tapos ti kina goodness niya po Diyos matlang kinamayat niya po Diyos orayahan tayo nga maawat pa man dahil yung goodness niya po Diyos kaya po iso na kat awan pulos di basol na kaya tayo kat maligbasol nga talaga nga inaramid na kinamayat kada tayo. Tapos panag-ayat, inayat na tayo, oray nohan tayo rumbong nga maayat. Tapos ragsak. Intin natin ragsak tayo. Wala ni Nehemiah hindi nata, the joy of the Lord is my strength. Diragsak niya po Diyos at isuti, ragsak ko. Tapos tal na, binubuli-uli mo. Kanda duma pa yung nagpintas nga aramidin niya po Diyos, itibiyag tayo, dagito'y katahan tayo nga deserve kagitoy ng inted niya po Diyos. So dito iti parabor na. Amin dagitoy kaklibre nga inted niya po Diyos overflowing time. Awan ti measure na nga inted na babaan ka ni Kristo. So dagitoy kaklibre nga inted niya po Diyos. Handa nga libre overflowing aglup-lup-yas. Jay parabor niya po Diyos kada tayo. Agasan dito yung mensahe niya po Diyos kada tayo. Agas hindi ito yung ngayon alamin niya po Diyos kada tayo. Iti kamaw dyanan. Iti panangilipas kat kinapod mo ti basanan. Agi
yaman tayo, tainayon na tayo, kadagiti gagayom na ijay Biblia. So amin lagi ijay namati ni Kristo, ijay Biblia, tayo man ka nagtala ka ni Kristo, nainayon tayo, nagagayom niya ako Diyos. Panan niya ako is Kristo, ijay John, panan na, you are my friends. Hana nga baga, you are my servants, you are my friends. Da kayo igagayom ako. So inayon na tayo. Salamat ka niya ako Diyos na may sa kada tayo, at nagbalin nga friend niya ako Diyos. So di tayo, dinilaon ti surat ni Apostle Paul that God is faithful. God is the God of unity, God is the God of patience, and the God of contentment. So nga, nagkararag ni Apostle Paul, kata ni Apostle Paul, kata ibagbaga na niya ako Diyos, kata is kabalan na nga i-sanctify na tayo, kabalan na nga i-preserve na tayo, kabalan na i-keep na tayo, na blameless no agsugli-so na. Tapos dagiti loyal friends kata instruction na kadagiti loyal friends kata nga agkikinararag da. Kayat niya po Diyos nag-iinayad da, kayat niya po Diyos nga dingganda ti maysa ka maysa. Dingganda ti baga ti friends da. Tapos ti may katlo nga linaon ti surat na kat ti parabol niya po Diyos. In subli niya po sa Paul nga iparabol niya po Diyos iso pamati bangted iti encouragement kada tayo tapos patuloy tayo nga agbalin nga patuloy tayo nga magna akas anak niya po Diyos at patuloy tayo nga agbiag panagbiag iti kayat niya po Diyos nga panagbiag tayo dear friends, dito iti sagot ni Apostle Paul kadagiti namati iti Thessalonians. Pamati, ayat ken nama. Faith, hope, and love. Love and hope. Dagito amin dagito kata kasapulan tayo mo tapno kasapulan tayo mo iti panaka-iasideg ti relationship tayo ken Apo Dios. Ti pamati, ti ayat ken tinanama. Ti pamati kanta ti kangrunaan nga kabusor na kanta unbelief. Dito iti gapuno apay nga hanga na awat dagiti kaaduan nga Israelites ti inheritance nga ito niya po Diyos kat ijay promised land. So hindi naggapuno ijay Egypt halos amin dagiti nagapo ijay Egypt nga agtawon iti 21 in above natay da amin ijay daran. Gapo iti unbelief. Handangan nilakam jay blessings niya po Diyos nga yung kari na jay promised land. So nga, kasapulan tayo lang unay, nga agdalat, noon niya di magbaga niya po Diyos ito sa sauna, at alamitin tayo. Kaya niya po Diyos nga, ag-iinayat tayo, tada tayo kata bagi ni Kristo, tada tayo kat agagayon. Sa tinamdama, iso timang patibkar kada tayo, nga agbiag iti dito yung alugong. Oray no, nagadutiriga tayo, ada tinamama, ngayon niya po Diyos kada tayo. So amin na gito, kasapulan tayo para hindi sidig the relationship tayo kanya po Diyos. So nga, may the grace and peace from God, the Father, and the Lord Jesus Christ be with you. Nang alaga na, alibis ka makakasya. Suta, pala na po sa coach. Salamat, hatan nga nung naman tayo sa last part ni Thessalonians.